Sportska gimnastika u nas pojavila se već sredinom 19. stoljeća. Vježbalo se prema njemačkom sustavu koji je bio osmišljen za vojsku. Kad se govori o počecima gimnastike onakve kakvu danas poznajemo, onda odgovore treba tražiti u ovoj dvorani Hrvatskog Sokola. Prava sportska gimnastika začeta je zapravo u Zagrebu osnivanjem Hrvatskog Sokola, odnosno Zagrebačkog društva za tjelesno vježbanje Hrvatski Sokol, osnovano 1881. koje je naravno počelo vježbanjem u jednoj gombaoni i nakon vrlo kratkog vremena, s obzirom na veliki interes koji je postojao, ukazala se potreba za gradnju jedne prave, normalne za te uvjete gimnastičke dvorane. Dvorana je izgrađena 1893. godine u samo 6 mjeseci. Imala je najmodernije sprave. Interes za gimnastiku bio je velik. Tada su bili popularni sokolski sletovi. 1911. pod vodstvom Franje Bučara, koji je bio, današnjim riječima bi rekli, šef misije Hrvatske gimnastičke muške reprezentacije, nastupila je na prvenstvu koje se danas registrira kao 5. svjetsko prvenstvo u analima Međunarodne gimnastičke federacije. Dugo vremena Sokolana je jedina prava gimnastička dvorana. U njoj su se održavali tečaji za učitelje gimnastike. Među njima se formiraju profesionalci. Poslije Drugog svjetskog rata gimnastika doživljava procvat. U prvo vrijeme nije postojao savez, nego je postojao odbor za gimnastiku pri Fiskulturnom savezu Hrvatske. Od 1951. međutim, ponovo se osniva Gimnastički savez Hrvatske, kao i Gimnastički savez Jugoslavije, i tako djeluje sve do 61. godine, kada se više organizacija stapa u Savez za tjelesni odgoj Hrvatske i tako se gubi ime Gimnastičkog saveza, ali gimnastika i dalje funkcionira. Samostalni gimnastički savez ponovno je osnovan 1962. godine. U Zagrebu su se održale 2 velike manifestacije vezane uz svijet gimnastike. Prva je Gimna estrada. Gimna estrada je jedna oblik masovne gimnastičke, rekao bih, kulture koju je Međunarodna federacija uspostavila poslije rata i 1957. u Zagrebu je održana druga po redu Gimna estrada na kojoj je učestvovalo 15.000 vježbača iz velikog broja europskih zemalja. To je se održavalo na Dinamovom stadionu. Radi se zapravo o sletskim vježbama, o akademskim sastavima i sličnim oblicima masovnijeg, da tako kažem, vježbanja. I te gimna estrade se i dalje održavaju svake 4 godine u svijetu. Druga velika manifestacija u Zagrebu bila je Svjetski kup u gimnastici 1982. godine. Ona se održavala između 2 svjetska prvenstva i praktički po sastavu i učesnicima zemalja i vrhunskih apsolutno gimnastičara i gimnastičarki, to je zapravo bilo svjetsko prvenstvo. Samo se zvalo Svjetski kup. U priči o povijesti gimnastike ovaj puta nećemo nabrajati sve sportaše koji su osvajali medalje. Samo ćemo vam predstaviti gospodina Bogdana Šešića, nekadašnjeg profesionalca, gimnastičara koji iz 88 godina još trenira.